Wei orang ba belasyak kemno aki pulit kajan mit jong ka arpolai tere ujamang balatip kerteng ku mbak purli syuting san arsnem karta nakasno umtasor boy district. Hadin kejing suba ba udon keti peniap yu wei usamlah yang sa jong u hakasno umtasor. Dakaba pom daka white nadin juga rendang ulak kano akti ki pulit hadin kejing sitam ke belakta eka kli. Ku macu kedau hang ni bahkan mit jong ka arpolai tere ujamang wei usamlah rang ba ulatip kerteng ku ba amison muru live san snem karta nakasno umtasor. Lo syak peniap dak basyak mait na rendang. Daki kan jatiar banep, hadu ondam saujur, bakano sendon na kenega selapertai. Nak yang kibor pulit klam na penslam. Hakti hi gamit kelara no iwe orang ba, balakano subadong keti. Haknega kampenya breu, balatip kerteng kum ba purli sut san pu arsnem karta nakasno umtasor. Tukum kajing pentip jung he pulit karibhoi ujak palsing. Ule tu bote orang ba ula syak kemno aki pulit. Tang hadin kejing syak peniap jung wei samla kasno umtasor haribhoi. Hadin kejing tian bishar, nak yang kajing bishar kal ailat laisngi ki pulit. Man pelong kejing tokit. Henry kejing tokit ki pulit utai orang ba ul sedang melek kelumar kumba klek bej. Haka arpsan tarik entau benai, banak leng ki pulit gila pa no iu shanongpo sibil hospital. Banyok kejing sumar, hari nak leng ki doktor gila pa rano shamim hans shilong, namar kejing pang kabakta ega kli. Hari syawan poe ketika jaka sumar, utai orang ba ul khatna. Ya kamet jung utai orang ba lapan kan ri ano syajaka bu media pa sibil hospital shilong. Balek kapus mertem, baringdur, haka jing nalang ki magister ba medical officer jung ka sibil hospital shilong. Rengkat ke jing buranti iki kandon joka National Human Rights Commission. Barhalor ke jing ja, la register ke UD case, haum yang police station, bar ke jing toket ke niya syakmat.